Ya Dit. Ini siapa yang punya tambal ban? Beliau Pak RT. Oh Pak RT. Dit. Adit mana? Pak RT. Ayo joget ini. Ayo tambal ban. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Nasib apik duit ning kantongan. Waya apes wetengku kesel-kelencongan. Yo Pak RT. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Waya apik duit kantongan. Waya apes wetengku kesel-kelencongan. Niki Bapak Sinten, Mas Allah. Sek Parete pundi niki? Oh niku Parete. Parete. Oh bukan. Oh. Bapak Sinten rasane. Mas Sobiri. Bapak mriki Pak Yo 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 yo. Mak Jejer, Mak Jejer, Mak Jejer. Panonton pecah. Wah iki mesti rezeki tengah. Mak Jejer, Mak Jejer, Mak Jejer. Dan pecah meneh. Esok-esok rezekine rada mlumpuk. Owe. Tambah mlumpuk. Owe. Tambah Ya Allah mlumpuk. Pak RT. Owe. Tambah mlumpuk. Owe. Tambah Rumah mlumpuk. Pak Mariono. Matur Iya. suwun. Iya. Pak RT. Suwun Pak RT. Ayo Pak Sobirin. Monggo meneh. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek duit, duit sing halal. Penting iso cukup sandang lan pangan. Pak Bos, ayo Pak Bos, joget lagi Pak Bos. Tarik lagi Pak Sobirin. Alah alah, alah alah. Ber. Ono bana pecah. Wah iku mesti rezeki prapon. Mak cedar, mak cedar, mak cedar. Ban pecah meneh. Esuk-esuk rezekine tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Owe, tambah lumpuk. Ayo Bapak. Tarik mana tarik Mas Sobirin. Gendang tambal ban. Bapak ora bayar parkir. Luntur Pak. Ora bayar parkir
tukang becak. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor, majedor, majedor. Para pacaran. Esok-esok rezekine tambah lupa. Oh